abusua ho ma menka saa asɛm wen youth na mo internet no so no ho ebi age me pa me da bia me kan me say Ghanaian youth no most of them are very stupid and foolish ni omo nyimu an jimie ni omo nimu a jimie. Most of you guys na mugu social media no so amoye dede na ne mu nimu anatem didie no na mu di nipa bi atem for no reason. Pani bit ni ba bi o meka o pani no meka wasem wo meye o medi watem pani ni tin ba bi a wo dwen ne ho wo kura wonimu sa youth no wonimu wonya ni busuani umfi na busuam nyo no so na wo ba asase so but wa hu jimi a wo jimi o social media o the camera be si wanim na sabe wasupa obi papa o wo hu nyansa se eye obi papa ena wodi na tem na sa ni pa no so o wa busua wo yere ena wo ma wo na fofo o wa dofo mpanifo se sabe anene nipa ne bokra no wo na dofo anene kro wa na dofo anase obi oye ne nefo kra na anene anase one bo na ye kana sam kra no ne mame na wofo ane gine ho nti wo kan bi ho asama no aye careful da bia me ka say Ghanaian youth no they are so stupid and very foolish no mo nya intelligent kra ba ko se njimi enkuto o de ya hwe wo mo go social media no so mo didi mpanifo atem no show mo ho show mo ya bia show ma brapo. It is all because of one thing, illiteracy and a young sao and I'm 24 was send bia yeka they say ankre hunu and a yedede ankre hunu and yedede sa anu no kra no na nampa do the boss anu no and I oboba je adofo ankre hunu yedede no yam papa ankre hunu empty barrel makes a lot of noise. I hear from Mansu and no multi social media and attempted hunu for no reason. Pani bin yen she so or yen not native one or so pana no pa a via and numere no sene basia abua panino so may yell she panino so no ka or metal she will make free she wo and so what jiminti o that be am come me say near wo be benin ehun ba ko amahu say abi before that be a kan asam se ko be benin ajimi ko be benin nim nyansa ne say be benin nya to kwan free ne kromu Africa pe no ko duru bro ne kromu pa na adane atemdidie na omu nipa kra ate ne kromu mu bie wo nipa ate ne kromu do hom so mu nyina ayemwa sasa na sa boy sit social media o mu keka afuom fo emwa mo ya nwi because on the ohune ho say ne no on te Ghana ho bie mu na wakodru America wakodru Germany wakodru Italy France wakodru Canada he enti no oba obi a otene ba bi kro nya ne hio no de na afra na obi na tem o tani pa ne so onimu no onipa ne nimu no kra o meka na asem but we jiminti ohune ho say eya ni bie because on the ne oye boga oye abrochire ni ote abrochire nti wane de ye otime ka na adwene da bia me ka sa sense mo sangrofo mamu hu mo say mo ye intelligent one mo ye very foolish mo ni munyansa and mo ye illiterate and mo ni home upbringing mo ni ntete ya power fige na me kama sam obi say oh na say osmafo wo nso wo ye youth enti say boys no ye omo ne ma na omo keka omo nsam a you have to support them because omo nso nyina ye youth and say we are all fighting for the leaders in Ghana. I'm saying yes and I'm yemadi yes and I'm yemadi simply because I'm a youth, simply because I'm pesa Ghana ye enti me so camera bia nipa bi ote ne ba bia wanya hwe ma ban me didi natem wo ya boa wa hu woni mu yansa wa hu ya ntete wa hu woni ntete ya wa hu me de me wo entete am well coached ya tete me ye frifie o me nyem fie nyansa na me buku so nyansa ndo face me yakwase ya say me sorry am praise ajimi for no go social media no so
Men support them because of what? Boy be to Germany, I see a friend of Ohene David. Boy be or to Germany. I see a friend of Ohene David. Now or your life na me class and uncle share comment next the yard. Then someone walker. Not me raho. Yes, na me raho. Said the pan bema nipa. Anya me apodo. No nim papa nim bone. Edi obi panimua wabone brao. Panimu no so meye na hwi o. Panimu no ne ne ka o. Ode ne betena live Facebook na wa super panina dinatem sa. A panina nya na hwi o. Ede ne beba obi ayesa. If you are not mad. Sa won mo odamo a. Oba yesa. Sa wo obi a sound person. A wadwene mu da ho. Na fe won so yatete wo fie na want ye pa. Would you do that? Would you do that? So obi otini baby na boy we are your friend and Ohene David. Udi Ohene Ponte say otumfo Asante Hene. Udi ye hene atem. Udi ye hene atem yen Asante fo no. Udi Asante fo hene. Enye Kumase hene o. Asante Hene, Asante man, Asante ye oman udi ye hene atem. Nana osetutu ababi the second. Nana nyankwada. Nana nyankwada wate. Nana osetutu ababi the second. Nana me say nyankwada. Na obi a hwe ne ho odi gina ho se friend Ohene David. A ne hwe ne ho fu ne titantan etu yaso. Na kwasia wenyi wanya obi ani na tem say Asante Hene Ohene Ponte Asante Hene anye Ghana nkone recognize Asante Hene ana say Asante Kingdom no the stool Ashanti's golden stool no enye Ghana nkone recognize you even the whole of Africa and the world. UN Assembly United Nations ebo dwati meton safre Asante Hene so omra speech. Now what palaketwa we David we you what in social media the papa yatem catch and say we aboa o ya kwasia me ne wanum we jimefo me their friend say o ma me twe o tudumu David ya kan say we you e kire Asante Hene na de ma awra hon sam ko hwe youth mabunu egu ase e mabunu egu ase now more type for commenting more fire him more fire na almost send stars almost send stars man kwase asem we na David ne ka no na we no person me betna ha me ba be president say David why ade pan say wudidi ye hene wudidi Asante Hene atem me bona baso me nya kwase ya me nya stupid ya tete me yi me akọ school so on na mo we school drop up just subscribe bia wan kwa wie media magnet me ko wie me ko secondary ma ko college of education ma ko university intermediate mani ate menim fie nyansa na menim ngoma so nyansa enti me nya kwase ya o. In any case Asante Hene proud na temu o boy o nya Asante ni hu o ya bunu ni enti tabi nka o kra Asante asem fa ho ben tenye jimie na America say you for e Ghana this time no jimie no a senye jimie na wo sa boy ye fra say David no Ohene David kwase anu a senye jimie a why ye wukuro mu hene awie bechem hene because I understand say sa kwase ampani wi ufri bechem na wukuro mu hene bechem hene no aye na wie wukuro mu bechem is everything okay bechem akwan nyina ye papa adwuma wo bechem school nyina ye kama wo bechem ahu hospitals in bibia ye adwuma wo bechem kania everything in so bibia ye adwuma wo bechem but kwase no we just ane hene no ho ene waba na odi otumfu atem we aboa papa mo jimi a monnya obi nka nkyerem se mo jimi wa ho because wa dwen ya wo say woti broni kuro mu nti wani apie enti ne bia wa ko hunu no wo wani bie ne say woti broni kuro na didi obi hene obi papa obi kunu obi wofa who did it or Ohene Ponte say otumfu atem for nothing papa me ye wo hwe na me bisa wo no wo kuro mu no bibia ye okay wo ho na ne bechem fo mbe fa dia wo Kumase
then on bepe say beef free be chima better masa be dipa aboa ne ye wate mo de magimia che say you kwase asem guto okoko comment on post asensa no hwefo ya be attack because ade youth ni nyina o mu dis angrofo be nyina so agimi fo guto agimi fo guto Eden Asante Hene de aye wo sa boy say wo free wo hia busuam na ho kire wo so na ntima akwane nam Libya akwane na mo kofuru yi ekofa nsuo so ekopie Europe a ene otumfu asem a otumfu asem otumfu na wo me say waka bechem asem awie na wo kura no wonni ne wo fiam do ba awie ase na waka mo ho asem awie so mo wo kwase ate say wo no mam timi am pabra bo papa bi ama wo ye mu bi yetu kwan ababroje no ye call embassy ne kwaje visa wo ni twa plane ticket ne ye fa akotoka enti say wo no kwa ne nam Libya bi kofa desert so ko twa nsuo na wo cross ko Europe a eno no ye obi asem wo the frustration kana wo bitterness wanga wo pure to ne ba bi Asante Hene meka no akwa ni wo te for now di atem say nturumu wa ya boa kwase amene wanum tete oh Ghana youth there minim ne ntikura ni party Africa ni Ghana youth ya jimisa very foolish jimisa mguto en tangrofo we so ho say omo ya nyansafo ana omo kasa na youth nso gu ase because na youth ni nyina so mu ade na o jimini we di wo him te Asante Hene atema wo wase na wo sene wase sending a friend send stars and I will clap emano musema jimi kwase afo to say mo wate mo ye youth papa mo ya hwes dear papa mo betimi abaye leaders papa se na mo jimi wonni no sete wo wonni wo matem o mo na amtimi ammo branche wo yie ntina me ka me say ankure hu ne dede asikafo manyimi kwa me despite ne ba Kennedy na oya lawyer Kennedy Japan Mahama Ibrahim Mahama wakutin ma no mo ye enipa wa hu social media mpo mu amumu ne hwe ye hiafo ma no ana ahomaso na mutete social media na ahoye enti na ni brenti wo bi otene ba bi se Ohene ponse no wo kwase we se yefra Ohene David na wodi natem wodi Asante Hene atem wodi ye Hene atem me hu awo nya Asante ni wo ye bunu ni aboa bechem ho no Hene no wodi natem awie kwase na ye wo Asante Hene amakumase ayefi wa makumase ayefi Asante Hene sese kumase Asante Hene ama na hemfo ye galamse omu ye galamse de sensu mo kasem out of ignorance because mo educated people kwase yakumase ayefi a otumfo wo ye djuma wo keme na aye wa dwene say na who responsibility so be sese kumase who responsibility Ohene no no responsibility but enye bibia na ye Ohene no waso ye go so mo ye galamse okumase a otumfo na control galamse otumfo o control galamse otumfo o security o wa soldier for police for ya ban duty munsua de nkurasefo ema kumase na ye fi no otumfo ye na famu de but came and wo ho na no ye aban omo ye ma ban gigi tax no o na oso msese kumase eprapra efinye wo kumase etete gates mu ya ntina ban no ayi na sampa ne mo ho ye den sampa nyon ne ye kumase meya nyon ne kumase meya ye ni regional minister ho enti o sale atem didie keke na didie otumfu atem meanwhile share investment papa no de aba Asante mam na he benefit a enipa bebre anya afri otumfuo friends endowment fund no nipa o makọ akọ access sa fund no de akọ school awie ma jimi ntemu ne mo hwe na hoye a na kanya sam ne nkan wuti pen ene otumfuo ma menka asem we nkyere sa boy na wo jimi no ene mu a montete sa nyina mo de mo fe se o ya de papa ntemu so mo kope na mutimi esore etimi tena ho na wadi mpanifo bi te se ahemfo
Tell to phone a bit not him. Sabo and we're trying and quanaso. And penny for say, won't he a big way ye? David, no, won't he a big way ye? And penny for say, and yet thou but to bore a transfer frown. And yes, I done and puffing besiu. Yet thou but to bore transfer frown. Yes, I done one again and puffy besiu. Now, Buanos also say, or penimoja do I, it in so frame. Yes, such a dear so penimoja do what the other. It in so Ephraim. Na akwala obonwa no nwa chichide na panin so ne hwe no enya ne abati panin ne hwe no enya ne abati o na akwala so opade kokon so ahwa ye de damlam na kire no sauda wa dwen ya say otumfo no ote ho no ote ho kwa na wo ne respect makonya na ote so na wo de twen wa modam kura na beto no wo de twen ya so ye gagai na ofese umu ade wunsuro no minsuro no hwan no tumfo opomra ha me papa na nso na keka nkwasasem sa wo de twen me se nyat da wo beto bo atwen so fra no sada na mpafe besim na wo obeye mobona benu hu no na wo ya da ho mu a wa paralyze da ho wo su wa jimi social media hype as femindi ade no tumfo ayew na ntu umu ade a wo hene te Asante Hene Asante Hene na wo sene kwase na aboa wa boa pa Train pa na be hu usaba mu a David no train na be hu na mma say Germany ho na awotene nso Asante for ma no anso so e na support no obi te say biscuit o Asante ni ba o a wo fra Asante be kwai ha Kumase kra na wote o baga na wo wote Kumase enso ono biscuit no ne yonko ene David no na mpa for say kira me yonko na me njira osu ya chira mi chira yanko na mi chira osu sa ono biscuit no so sa ha not Jimini